Nama ladaki kang yangi ban keren. Kamot bakla kani no ya kasur jong pai baru. Kadai kaniru ka nongrim kabangi yang kumki independent candidate. Ngitip ba kumki independent candidate ni la asisya. Ban pat ya kata-kata raju. Ban pet syanu kano. Ban hangi hi in pet bakan no sya upai ba. Pachki jingdon kam jong upai ba. Seimadan kerinsan kam Meglaya ya arngut ki kertong banyak kunye ke election arjar arpulai kum ki independent candidates. Kani ke jingjit kertong kolong mentakesngi ke arpuai terik unaitung arjar arpuar ha office ke kam ha hari sabha laban ha kaba upastor kersoi bor pertu bat kakong Angela kila terwa banlong kum ki kertong ha arjar arpulai. Ya upastor kersoi bor pertu enya kun kum kertong na kakat kendai North Shillong bat kakong Angela enya kun na kakat kendai South Shillong. Isa kawai la long ban jubab mo namar bun la se kin lingo bat ki bu eta ka jingteli balai bang ya kun ki independent candidate ngan onga ya pi ningkong kalong babun na kini ki parti ki badon haduk menta kadang pau syai ka jing thok ka jing syukur banyak ki kam baki alam lenti yangi syaka lawai ka ba pernah ti ngingim kwa bandon menta namar ba habangi kwa ban ong bangin plela yangi kum kinong song snong banyak hun ha kanong rim jok hok ladu pas dang hi ka di bande ha kanong rim jok hok bat nget yanga bakum ki independent candidate ngingim kwa bagi constituents jongi kinsha te kinsha khum but de nak kata daw bangingi de kita ki independent candidate nama nabas dang hi ngim kwa ba mano kin khang sbak election tur ka jongi lekin te amraw yangi habang ya khun na banta ba nama ladaki khang yangi ban keren kamot bakla kani no ya kasur jong pai baru kadai kaniru ka nongrim kabangi yang kumki independent candidate ngitip ba kumki independent candidate ni la asisya ban pat ya kata-kata raju ban pet syanu kano bat hangi hi in pet bakan no sya upai ba pachki jingdon kam jong upai ba sakawai ngkwa ban ong hang ni bale si ki brio ki don kata kajing artatin nama ki mudur baki ni political party ki bun kepisah ki bun ki an in hapannya na let chaka ECI but let's see haba ka ki pai ba ru ki khmilenti bakan long takan long ngre ngim kwa ban shu ringko ni kwa ban ya suki pasuki taka jingshim jingmut lang jong ki pai ba ru ban taka bangi kwa te let's see ka ngirang ya lenti kam kum ka political platform ka laban long ka political party ba ni khmilenti ka taru ngre ngim kwa ban shu ya ringko ban shu ya wanlam eke haka hakdak namar ninget haka kumai ong pastor haka jinya tanya haka jinya te eke haka jinya merging mutlang bat kiwei bat kani ka proses kanang ya but compare la haka ke sengi ngirai bakan dei ka political party kiba omde tang bagi nang tho nang pune ki dei ru kiba sampang kiba nang kiba start but kiba jod ki kerdan bo fer but kiba trei jai kam bo fer ti ka khubor election lani ke jinyalam ya ke jinyakun election nakaliang jongi ngin ai tang ya ke jingkermen desi kata kan dei ka wei ka mat ka ba ngila ban pen phai ki khmat ki jongi ba pleng menta ki don kalat kalenti bagila ban penurlong ya gejing pos niu ba dia gejing angnur ke jongki ke bagila angnur borok skata